Wengi wakichukiana bado sisi tunasonga. Mavo on the beat. Wanapenda mziki wangu ndo maana wanacheza. Wengi wakichukiana bado sisi tunasonga. Yero my gurana ye. 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 Yero pole. Yero like shau kweli mimi nakuja. Sije kweli ni rambu na peremende. Oh yeah. Oh yeah. Asara vaya na sare ngiro na me yelendia airangeju. Halaleya. Melelo. Etini nje atuaya wangangeju. Letu mito yokte ibnabo o union point mio. Asida FM. Tempolo so kerengele naro. Kiyaki ye na apu itodoko yati atuangishu. Onkaunti nipo kinema. Naya wala sango kisigarini. Wala baya usigarini. Mashabi lobari bariken. Panga jani najivava. Manga sagnori sasa duangori. Mangori yaitashe. Nangori sasa ni warari. Majamani njala na marunyango. Aina to gajoki na rosra majumoto da siasani beginya siasa na danganyi siasa na to sotwa niginya siasa ne momori le kai tungani na wona do siasa sia yele barabara lo ko tusi obudo na ikani niginya suli do hidi ngode na gatare na wona tina ngaro le makoto yindi tashigini koina niginjil dai to gosti ni angara na ro niginjil dai na Golo show. Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi, lakini ni sawa tu. Ekilimo tangariano tesebata o tempijan sabugoling. Sidai FM na. Tabaye Saa Tomon Kiyalki Nkorroki Oolomon likinjengiro shinjere aisabuke rumen kulobone group ranche kipuri temurwor kinye te wodor melili moi kwape ye kaunti Narok. Kujake hilo benye wode shango ibeya kultungana kwa ngorisho leng nejurula reko kwa gelote na wote ngelare elare. Esha kinoni lebunyento iwasukulu ni nati atwangishwa mwenete baroleng tengisumongera. Kelo sometlo sagamlon ngayanet aiting torma sele murwo na ikaratolon tolole kaunti Narok. Monoki loben wode na rosra majimoto be meta simani ngarasho esujisa bibi yeti lor mare ngele mesibunoto mbe siasa kulo monor kuliake kumok Maria Marina bona balike pokena na ikunare kaji Vivian Kanoi aisabuke rumo henguluboni group ranja ekipuri te murwa urkinye te wodor melilimo ikwabe ya kaunti Narok embaye na utete mbato lobenye na murwa olobenye lori kale komiti inakuluponi ko ina olekipuri ejoketi ya civil emirata na ilepu oleng enguluponi te ina murwa na bolosnario no lekipuri koina miginjil dai to gosti ni angara na ro niginjil dai na la puta la yo en ngara ya na ya la yo le ya ro kita chumada la ngari yakina la sango dia ke ko ina mikin tintai adogla nama ole kenta la ngara di yo abo ishana no aishwangara na ngara ine nai mate we ine piki kionga ole kipuri ole jamba yo dunguno maadha irikesi oda yagai 885 leja keti weda ngajito sabari nabigi atwankare kwela kai shampai na arburi solelo na nanu sekereza dineto yakata liweji na so ko nyaka ne to anaita asa ore tenjoro ilo chairman koino lekipure netejo meeta olchamba loltung'ani otimira amu loopeny enkop ake omirta enkuluponi enye
ore taata ina naa enkitol lejara Narok metii ore taata entoki niyieu nisipopo entisipu oltung'ani ajo iyata duo olchamba enimiata ketimiraki ena kitu ena lejara naa Narok ina maata ormembai lenaata olchamba torkinyi namaata olatimira lenye amu kainyiaa poroki naa tenayieu emirare namir ilainei neeku ore taata ina kitu siai naa ore neimua naa kiata ormoruo oitanyamalita lelo tung'anak oing'ua enkop naji Suswa. Ore ake teina rishata neisikong'a Ole Kipure orbungei nominated David Ole Sankok ejo eituria loopeny ina murua tentiol tenkaraki ake mbaa nayau emirata enkulupuoni. Tombai Ole Kipure naa nanu dii oruni enkop mosimu oshiake natii natobukore dii enkop kadot ekai tikitam natadoto toonkishieni nadot naisumie nkera ainei nelotu olowuaru aaku ninye inakop mujang'ututaa peetoni nkera ainei meeta enetii naitaki naa nedong'ata natii ninye neitu enyikaki aitoki. Ore enalo nanu Ole Sankok nelotu ang'oro lelo amari etejo oltapashe alotu aitayu osotua neng'oru enkoitoi peemeera metodu ajo keerai toorimita amu kedol naa sinye ena naasitai nelo aiger inkera oolarin maamiet peetum atimirie enkop keyang'olok iltung'anak enkop duo sidai sii naa keririkino inyala apa neeku meekure eeta enatumi itu dii autari osupuko ninye osapiai nelo itu aikata eutari autaki oltung'ani olchamba ore oltung'ani outakini olchamba naa olotimiraki naa sikarini eyau naa karan oltetiain nariku nkera Ole Kipure ayauaki ake enaang ayamaki madinyaka puruno kari wankujit inamuka ore ayau ele marei paa kaapuonunui airony amadoi nkera ainei kenare kuna kulupuok oloopa naadumuni noora orpayian lai larin artam meeta emanya ena murua ai paa kaalotu adumu enkerai nanana oolarin oopishana kerudoi nanu ilepakie endapash aisho enoolong nalotu kulie dukuya enkang' ai nayau Ole Sankok isikarini ore ake peeyau isikarini nashepi loopariken wenkayioni naji paapa meng'asakini orisasi edu ang'ori aameng'ori aitashe neng'oro orisasini waare najo amaa ninche tenematum enkop neoruni iltauja. Embaye ina nategelunote Ole Sankok ejo einyang'ua enkulupuoni toolelo tung'anak leina murua. Kuna mashamba wenyewe ameneuzia 3 of them. 21 the parents who are under custody of the child who are still below 18 years, but they have allocated land. Then they sell to me, and there is an agreement between the mother and the father. False allegation. I have never shot. No, I have never shot anybody. I have never shot. In fact, my gun is very clean. Iroro sininye olaiguanani oti leina murua netejo etarasua oleng emirata enkulupuoni apa naigerokoki obulu leina murua naa kenyamalu eishoi entaisere amu wetake ishaa ntoiwuo enkulupuoni enye. Olarikoni chairman oina Ole Kipure Group branch eoriki iltung'anak enkop tosotua amu emirta enkop tenkoitoi nemeifaa nemeeta hatua naita ninye eton etii iltung'anak ooleji taata ajo medung enkop netii loojito kedung'o naitutumara olaiguanani netu kining'uno apa ina olong nebalie emirata enkulupuoni amu kemirita enkulupuoni tenkoitoi nemeifaa neeku ore tinakata shida natii inewueji naa olarikoni apa tegeluaki ara chairman amu enata ninye oyiolo apa enaikuna tenedung enkop neutaki iltung'anak ilchambai lenye kake meeta haja naitokini adung oltung'ani tenewueji apa nemanya aapik dekai etudung'okoki apa nkera kutitik ilchambai kake nemiri lelo shambai loonkera nemadol apa ajo ketii tipat olchamba oishooki enkerai nitoki iltung'anak sapukin aamir aloomenye oomirta lelo shambai nadol ajo mewang ilororei nemegira aitiship raia amu ishooki enkerai olchamba nitokini aamirta oladuo shamba lenkerai nemeyiolo enkerai olchamba oishooki nemeyiolo ajo ng'ae etimirakaki nemeyiolo ajo ketimiraki nairo tengolon oleng ajo peebali ilchambai loonkera amu ishooki naabaki meeta enebulaki nena kera netuutakaki naapa ilchambai. Sidai femina. Ejo irkulie omon ninche iltung'anak oing'orisho oleng nejurru ilarikok opuo agelu teina ward engelare olapa le isiet ele ari lomon lelo oibalunye MCA liopa le Moses Ole Yampoi irorie Sidai FM itadedeyie Ole Yampoi ejo medupa mbaa maendeleo teina ward anaa enaisiliga apa olarikoni otii erikore tena rishata embaye natejo Ole Yampoi keibala nkiasin enyenak apa etii erikore ina ward e Shankoi.
former MCA la Shangoi wodo le Yambus na ga jogi tungana la wada Shangoi dol na jo na ngiro waje siasa na grai labo na warangelare ni nyana na nikuida ati na kweta tata na siasa to luri ga MCA la wada Shangoi da ngaspo na ni na muketi usulo jabe na mati na jogi ndayati yolo la jo ita so bengelare ne meti aba moko sa ni siasa more siasa na ni jade gona rikake dol tata na jo orana ni siasa ngelare ne meti ndogi na no wada Shangoi duo mana na jina mo mabadiliko kwa hiyo kaida dua na jore mabadiliko ni ngoro tua na mera ito kia mana na ida santa na wore ndo na jogi ndo na la wada Shangoi ya ngori sho ni kembungu bungu ngori yunga mo wore daba wada no bolonga ti na terewa wija nyende yolo na poke ngaya jo menjore tu wada na bolonga rikito na kata yolo wajada sishoshi Kiyalki njere hekesha kinoni lebunyento ewa sukuluni na ria ruankishwa mwene tebaroleng tenkisumo nkera lomolelo irorolo penyelo rikalolo Nkarrenarok Julius Olemaki Gererorie lo penyina manyisho orele somi nololentoika no lasrani langlolomon. Ishane bong into won sukuleni na tinga ulele tangarake ni nyan la kungote na bona ramatike na oloshoni sulake na ingile bunoto sukulunin na ti na to olosholor masa to ngolongi na ti dukuyam ilomona kulolo iroro lo penyoloriga lo chudo do ramatoro sopo da to account Nkarrenarok yolotia na Julius Olemaki Gererorie lo penyi manyishana lubroloshom amai ponga amata ramatang amu anga kenate na baya ama doi enelo naji la kwangera ni asa kaingo dira urubieni watoto wote mulete hapa nyumbani. Ati mtu akiwa na watoto 4 wale wamepita zaidi 300 na amepeleka pande ya Migori, pande ya Kericho, pande ya Bomet. Ile napata 200 na chini aletua na saidi. Aletua na skule ya Poroko. Napeleka olereko. Atona na dogo la makia ut na il tongana lo wone au namba na ibirare ingirigi no ni de nyamal sioso tuam ne sulag na reshata na tiolo sherete no shoto ngugo la longal snero tira mare. Nataka tukae na amani. Na amani ni mtu wanasiasa wengi wataingia hapa. Ebode ngumo ebunulo atamba enye. Iti hapa uya lo to ini ngu na ajito interwa ICR. Warage BCR dormara. Warage BCR degi botol dio degi botol ay penani degi bot DCIO. Paga mada angai diti aribeni ngoyune lo jela ore lo yune lo jela na lo shiwo shembilango ta degenya taboluogi ne anyi saa sita taboluogi ne anyi teipa taboluogi ne anyi ore ta degenya ne boluni ngonyora be uyabulu sragib na boni ombo into wan srage femte mure bunge kilgoriska jile swamen ololentoika Asholeng le somente lo kile kwene jorkulio mone njere kelo osomet lo sagam lor ngayane taiting torma sele murwana ikarato lo cielo na ikarati modhiole mako irorita tena lubotolosho ibalunye sekula kulia muradini e maendeleo tolo venye na lubotolosho ore John lor kijabe no lasrani langlolomon Wodo na ikara kaunti ya Narok mradini ya maendeleo tiale MCA na ikara Timothy Tata ya Olamako ore na tenebone na ndarasani barabarani kasi no ibala kinyola mako ya umato oltung'anak temurua lerkesi tolondolo le Narok asa projects na idipade ya Tomon kwele amuki dipade ya Sosijeti Oldisare na Romboru na ikara secondary and primary le shutani kisha secondary na idipade na kata primary nikidipade ya resa wadaini nikishatoleke secondary school la ondarasaniare nikidipade ya Romboru darasa nikidipade baro dumilo na kata ulodonyo leduwa kata chilere kama ulodonyo na ikijobe kulio ilani shiri lochola na lawu ore ankai na ketumida nake ore maendeleo neno zo ingero lungana kapsle na wo keri lungana RBC yale ningiro ngolele na wo ore tenjoto sagamlo ngene to tenkiro iterishata na doleng nero limwele makonjara joge buyanya maliki iterishata do robo leng na tengaraki dupoto biashara ni osishoro sokoni lor posu morulela latia Tanzania ore na wo na ndokili ngare na iro shuling ningiro do bo kirare ningiro jere idu aldo gilile weji bo kirare ore na wo na kirushia na sia yale barabara lo olbusimoro obulo anaika nikinyama isuli ndo hiti ngode na gatare na wo na tina nwaro le makoto yindi tashigini ore na sia yosa gamli yola jore begi buka baraleka secondary school nigi bobo kirare na ma saina ore ngole la rina ro lu sojene shibisho le kadwa ni corona na rasa ore na sia yola sagam na ikipuas ipnabo union point na imiata sra klomona sidai FM te muru lerkesi wodo na ikara county ya Narok kaji na ngana John Olorki Jape Asholeng John Taylor kilikuwa
Mwaninjere Tomon Kiyalki wode na rosura majimoto bemira simakani ngarashwe suje sabibi yeti lor mare nkeleme sibunoto siasa lomolelo ibalie jono leka yonioti enkesho lori kale MCA na ward egragi lonore lomon hoita mana yokede mesiba lelo mon katukul ne umon silo benyina ward beyenya siasa sotuata na rishara natinyikwa engelare. Mheshimiwa John Olekayoni aspara na rosra majimoto MCA atoninga ba Oolomon oita manare tormarenge ajo megure Olekayoni enkesha ayina jo ki supporters line nei ona rosra majimoto wote longata ore nana propaganda entoki oltung'anak opposition line nei kati enkesha na kagira aingoru borika ayina toki ajoki na rosra majimoto oda siasani pekinya siasa naata enkanyit siasa naato sotua nikinya siasa nemomori lekai tung'ani ningoru oltung'ani kura ino ena nayeunoto kisinja iltung'anak peing'or larikok oidim atakigilo olosho le taisere nepa siasa nemene tipat amu kira olosho obo nikira iltung'anak ong'arkina na ina omonu ajoki mategelu larikok enaa kulingana oyieunot inyi onduat inyi niyiolou ajo oltung'ani no olarikoni le taisere. Sidai FM na Ejor kulia mwaninjere bonga lobi sani lor bilisi le Kiligori sile ware eti Joseph Kemboi lo larin artam tenebo Brian Rotich lo larin tekita menoteki entioto na jore to wiki uni na rulusoite nisikia benkera yesukul to rekele ton meyo loika kenetum serikali lo ratioti lo molelo tisibola igwanani le murwa olo borsoito yolotia na Ken Taruru irorie miso lo mone Sidai FM nitukuj sinto igobe ribenkera nye eti aloltunganak le na pokunoto. Ejor kulio mwaninjere kumok ngoli kinot na gira imelelero holo sholor maseti enkigeroro siaitin nemere nkumoye nyambaye na ibalu nyambaror barnoto inguor kerenkile transmara ajo kenarikino netumore nenjor bongei le murwe bonge ankare naroke moi kwa be moi talelo le kenda heda monini nje tomba maendeleo. Wilson Lepose kainoro de dora rakira albarnot le Kilgoris constituency niki yo legenda nelotu Kilgoris kiyu nelotu aduare yo kamu kiyu nelotu angamu yo rasmi kira kijana ni le Kilgoris constituency amu kito ninga je kikena yo niki yu neduare yo ketonito laiwe o yo mono ajo kiyu netubore yo amu kiata neke otaka amu ejira dobake dole ngare lanyamo kedol menye ore atana utaki yo nikiata si yo ngotini nikiyu niki otaka amu etwakati keni yo tena serikali ajile komoni kitejo kira youth wotu tumore yok te Kilgoris kake kiyu nikijoki ye mheshimiwa Kenda kiare nashe sapuk tenkaraki nitejapa ore dipti lino na orkijanai eton ake kiare nashe kijito ore irkijanani nere njipai sapuk kake etejo irkijanani metii ewueji ning'asu tena Kilgoris etung'asa duare ninye. Nairobi Lomon Nkorroki le Saa Tomon Kiyalki tiaro ibnabonium point met Sidai FM tolbona bashana rock ibnabonium point ngwan torkirenkile transmara ndomoni salo sa point 0 kaunti ya Samburu immigration Sidai FM tengoreya online www.sidaifm.co.ke asholeng lungana po kinongoreta kulomon tengoreya Facebook live parke swin toika watching live tenebo Shadra Kidenge kai Elias Sarune watching live from Olombo Kishin Tulele, Elvis Kopito, Leboy Kamai watching live, Asholeng Tankarakina Leyan Kiputa, Tenebo Holdungano Jim Mike Sayua watching live from Nakuru Egerton, Asholeng Tankarakina Pion Jonathan watching live, Tenebo Senior Jonathan Dapash watching live, Asholeng Tankarakina Olengirongo Anderson, Conches Saimo watching live from Kisii Town, Asholeng Tankaraki na workulika ketungana kumo kwa ngoreta itilo Leonard Leina Kipiri watching live, Dalmas Vantes Gisoi Mokato Nguruma watching live from Katakala, Sylvia Seret watching live from Karen Nairobi, Fabrizio Spanziani watching live from Italy. Asholeng Tankaraki na wortungana ke kumo kwa tineto ye Facebook live ateja Asholeng itumore Benson ole wapari tero Saa Tomon Kiyalki kenjok lo monor kuliake kumok kaji Vivian Kanoi. Tenkariano sabuk tesebara o tempijan sabugoling Nkorroki Oolomon te Sidai FM.